Isongwa. Futhi ngusondile. Isongwa. Isongwa wena. Angiswani. Nginyani manje siyabona. Hey, ngifike dilapha. Yakhona. Ayibona. Utheni silwa, sipha. Ngobani nina? Yabona wena abanye. Bavuse. Kanibani. Sefethu. Konto yenzekayo lapha. Wayingathi. Zokuthi into sithi ngathi. Ebe ususana ntona kusebenza basiba i-team apha. I-team yentoni? Ningobani khona nina? Ngibuzo njalo sibuza wona usibona sengathi sanovuka apha singazali kwazali. Noma niphambene nina bafana bamnandi osuke nithembe nina nakuqalazi. Yimani, ukhona la mntu ume phaa. Singamazi noma siba umbani, ucinga ntoni, usijongela kakubi futhi. Kodwa guys akumele ukuba simbumba. Enani basisilo sodwa. Guys. Ukhona amu phayana. Namoyika lapho guys. Namoyika guys. Masulweni kaloku. Kwale micala bethuna thina sibahlanu yena umuntu. Ngosohlula nalo besimhlasela. Basimhlaseleni. Basimhlasela kanti into sayizuza phasa. Sazuza ntoni yantoni? Okay guys, baphumeni. Yebo, siphuma njani? Man. Wait. Mamelani. Nindibuya ndime phansi nencinga zam. Ndiyafuna lapho becinga ntoni? Kodwa ngicinga ntoni? Futhi ndoni kuzulu esiphazamisa uzinqondo ezibedima kari manje. Uthe ngikhona ibona yo lo muntu wabethinditha jonga futhi sizamile uvulile cango enya khali vuleke le cango imucinga nolwena. Okay, bafethu nami ndisamile manje ubuyojonga icango phaya and libaleke kubhinqa nifestile ngokunjalo. Guys, there's no way out apha. And guys, can anyone explain ma kwenzeka ntoni mana apha? Ingaba sisenini na apha? Lekile ngisibuye ingaba yindlu ekufutshane nezinye izinto kanye sehlathile kwenzeka ntoni nani? Asikhamba ujonga. Hayo ndicinga ngoyika nokwazi. Ayizosebenza. I-dangerous le ndawo. Kwenza ukwihlathi, kwenye icala kwidamu. Asinokwazi ukuphuma ngefestile sothi siyaphi. Bathina sikwazi ukufestile. Guys, xa sikwazi ukufestile kuphuma njani? Okay, mamelani bafethu. Yile kanje. Thina asihlale napha. Asihlaleni guys. Walifu kuzoza ukuthi umuntu apha afike like azosinceda asichaze ukuba kwenzeka ntoni apha. Asilingeni bafethu. Nami ngicela Sile lo. Phambili nesifuthi. Wena lo muntu usisekelayo uzosibamba sibulale. Siphelapha. Yazi kudala sithethe ajuwisha konke uthule lo uthethe. Yimi unayiso shino vela nyama. Wena ufuna ufela la. Niyobula ayisana. Niyobula no so by situation. Niyobula kaza ayisana. Guys, no more. Guys, kwindlu eyodwa icika mna indlu le sikuyo kwihlathi elibuyeleyo lendlu
wakho indawo. Nibaleke ntoni? Yintoni endenzileyo ukuze nindoyela ngalo kuba nam amthatha human being? Sawuthi ungakoyiki mfondini. Uyazibona uba nawe unjani mfondini? Uyoyikeka. So wena ungoyika umntu obeleyo ufike njani ubakoseke ntoni? Khona ubani igama? Igama. Wena ubani igama? Ndiyazi gama. It's obvious that uba amagama ethu asiwazi njengoba elam ingalazi igama. Kubani igama lakho? Andazi. Kubani lakho igama? Cacile thina amagama ethu asiwazi. Jonga, into enza kuyitsho apho kuba nina engaba anindimi, engaba siyabumbana sibe mbumba, ukuze siphume pha funeka sithembaneni. Sithembane asisazanga amagama kodwa sekuleqa uyothenjwa. Hayi maqhume ngaloo into enza kuyitsho kuba kuze siphume pha nasibambele mnandi siphule siphumeni ngaphandle. Wena yazi indlela esizengayo apha sesima siphuma phandle yazi indlela esizengayo. Ungalelo kuba ndivuke kuqala kunani ndazi yonke into apha. Iwasitekeshe ngokwasibamba nje ngivuke kuqala nathi. Yenze loo nto. Man, into endicingayo. Bemeba siyakhwaza apha. Mhlawumbi ukhona umuntu onosiva mhlawumbi okhoyo apha. Ufuna ukwazi? Khwaza ke. Hello. Bangabana ukuthethayo. Bangabana ukuthethayo wena anu. Mani mamelani guys. Hello. Ngathi khona umuntu okhwazayo. Hello. Umuntu okhwazayo. Hayi man. Tell me about it. Nyambani guys. No mamelani. Hello. Sokolisa ngoba uyayazi uba lizovuleka elo cango bese silizamile eli cango kudala silizama. Kunini isizamo sokuzothi kuthini ukuziphambanisa lizovuleka sinayo ngosimntu oluvule eli cango. Hayi ngiyabona ke aniyaniconfuse ngoku. Andinamdistress lefana nalo. Ngicaba ngifanjani? Mhlawumbe nguye umuntu ozicela uba sophuma njani apha. Hayi man, hayi. Uyangama zonke ngoba lo nto uthetha le nto ibithethwe ngulo qha nibeka ngendlela. No guys. Asimnikeni chance. Mhlawumbe azoyithetha izosinceda basikwazi ukuphuma apha. No. Sizokwazi. Bese ixesha. No guys, ngiyaliva nathetha apha. Guys, kubani ne-voice apha like a bolt. Akhwaza kusinafiwa bekhulu esivulela. Stay in one. I think I can try. Okay, sure. Mr. Neto! Eba ngicela uvule. Khanineta kha. Ngicela ngicamba. Asuka thina asofela apha manje. Please kanti. Please kuze sivulelwe manje suka. Yewena manje kungani khovule. Yewena khovule mani. Fundekela manje surasa. Esimnandile ukukhoza umuntu ongekhoyo. Funeka sifocus apha. Akho muntu apha sithi sodwa balapha akho muntu uzakuva ngani. Engiyona mfanje umuntu obethe. Just the imagination akho muntu akho ngaphandle. Uquiet. Mama thina ngecebo. Icebo lami lithi asizameni siphuleni lecango ukuze sifumane indlela yona. No, manje uphule ecala. Sibaninzi kakhulu. Into sibahlala ngapha. Inciphi le nto. Isn't it funny that uvuka endaweni ongayaziyo, awuyazi noba kuphi, awumazi nalo msecamu kwakho, awazi nix, kublank nje. Inoba niyazibuza uba ifuna ntoni nina apha. Well, into enongixela yona mna inye eyokuba ininzi nto eza kwenzeka apha, ininzi into ebangela uba nibe lapha, kungekudala nizawuyiva. Kodwa ke ndifuna ungixeleni wena ukuze usuku lwena namhlanje luqhubeke kuni ukuba niliphethe njani nina. Nawulandela imithetho yam ukuze niphile
okanye nilandeleni imithetho ukuze nife. Yonke loo nto ixhomekeke kuni. Umzekelo, nina apha kwi-yellow room, I know everything about you. Nitya ntoni, nithanda ntoni, kuba nabazali benu, and I know ukuthi nalo guy ulapha phambi kwenu akalunganga at all. Akalunganga. Yiko baba ithethayo. It doesn't matter. It doesn't matter at all. Soyeqala kuba sizothini apha. Niyabala abantu uthwa ngabo apha. Sizobazela thini? Hendula, sokuthula. Ke ngoku yenzelekile ukuba into ngilesiyazi. Icacile ngoba iyaqala ukuba bakhona nabantu abazibhekeyaz kwanapha kuthi. Ewena yena. Ewena manje kumbani akho mnqathi apha. Akho mnqathi apha. Kanti guys khona mnqathi apha kwethu. Akho mnqathi ke abasithembele thina. Okanye ufuna senzele ufuna siyenze. Skonimu. You guys just made my night. I seem to like your deal. Go Airport and check Ada. There's something for you. Something nice for you. And then, sitting down the way. I have unlocked the door. It's time for you to prove it to me. Good win and team yako. You are a better team. Good luck. Kama nimchema ngelo mtu plus. Hayi mina ngiyamthemba. Ngoba bese ngingayazi le gani bayi. Hayi mina angizokwazi. Andimthembi nalonto. Ifandini ana choice nomthembe. Okanye if ufuna okanye ufuna uphuma wena. If ufuna uphuma kuphila Fandini vile kusenzile lento. Yeah, stay. Ako kasal kumlan ng mama ko up. Ayiko ni John be abusive. Bese ko sa fumani solution, wathi le kuyenza yo besibethana. And now we know ba call a noise ishopizu. Or no best coach, abasiza musikhokhisa. Kodwa bafundile, into efunosikaphela ngoku siyefika. Indawo isakhoyo ngoku kufa. Dude, sisweyisa wena. Siyaphambili or siyemva. Are you ready to kill? Wena I was born ready, baby. So, who's with me? Hayi, ngakuyile ngubale nonibala andindawo sizohlala apha. Uyafana nje nami. Andikwaphi. So ke ukuwela ufuna siphume thina apha. Sihambe sona nabantu esingabazi noma baxile ngantoni na. Sibe thina singenazo nezixhobo. Kaloku even abantu benezixhobo, nathi ngesiniki izixhobo mos. sandifosa kaloku. Awunokwazi ukuyenza loo nto leyo. Watch me. Ungaphandle ungaphandle. So, mina ngithini into yenu? Okay, sir. Siqale ngabani? Amen. Bayithi mina sikana ngabantu. Ufuna ukuphila okanye ufuna ukufa? Wazintoni ngokufa wena? Wazintoni khona wakhobulela abantu ngaphambili. So ndazi ukuba zange nabulala ngaphambili. Okay. It's my bed.
Siqale ngabani? Okay, it's fine. Ngaqala ngami. Mfazi. Mfazi. Wenzani? Wenzani? Hallo nun. Wenzani? Wieso wenzani? Wieso wenzani? Kom je van de woede? Kom je van de woede? If I have to die, I'm very bad leg. Zo van de woede. Egal. So banike egal. Thina wasinikani. So zothina Dubula. Shoot me in my fucking head. Dubula. You know what? It's not worth it. Akumba, sifuna ukuthi masiphila apha. Funeka sizilandele irules zalapha. So we gotta fight. That's my girl. Jabona kuba nonke ningoJudas. Nema ngikuthile nani ngendlela yami. Nonke ninapha ningoSathane, ningoJudas. Oh. Yathi nakhumbula bani ngobani. Nina nakhumbula bani ngobani? Doesn't matter anymore. Bruh, you have to apologize so that I can beat this thing. Yes, you have to apologize. Apologize. Okay. You are known. And you are known. Nakozoba ndinokhoyithe. Funny, I mean, usually the time, Okay. You are known, and you are known. I'm very sorry, but Nangogo, okay, Minishi. Fuck you. Fuck all of you. You will burn in hell. Come on, guys. Give this guy a break. Move away from Mnyango. He needs a breather. So, I suggest give him one. This thing, ndiyabona ukuthi noko niyilandela, and I like it. You are following my rules. You fought when I said you guys must fight, and I enjoyed it. What a nice game.
I really enjoy this game. And I like your opponent more. So, Nani, if you want to become my favorite, do better, man. Do better. Anakulungisa lento. Bubububu jamana bu. Umthathela kanjani mntanje? Ibona ngathi igame osenda pha kuwena. Ukuze siphuma kufuna kuchitheka igazi. Asikwenzeka ke lonto. Yes. To me, it is a game. So, whoever I favor, it doesn't matter to you. You are all part of this game. So, thank you for following my rules. Go back to your rooms and wait for my next instructions.